Offensive play ke ataupun defensive play? Mana lagi power dalam bola sepak? Sebelum saya kongsikan kepada korang kena follow kita dulu geng. So geng, jom. Ramai yang ingat kena pilih satu. Tapi sebenarnya dua-dua ni ada peranan. Offensive play fokus pada attack, pegang bola, control play dan juga cipta peluang. Macam Manchester City bawah Pep Guardiola. Memang dominate, tapi bila hilang bola je terus bahaya kena counter. Defensive play pula fokus bertahan dan juga disiplin. Tunggu timing untuk counter attack. Macam Atletico Madrid bawah Thiago Simon. Solid gila, tapi kena banyak bersabar sebab peluang tak banyak. So sebenarnya mana lagi bagus? Kalau tim kita kuat, pergi attack. Kalau tim lawan ni lagi kuat, play smart, defend dulu. Tapi ingat, tim yang bahaya bukan hanya attack ataupun defense sahaja. Tim yang paling solid adalah tahu bila masa perlu attack dan bila masa perlu defend. Ini baru champion. Jadi tim korang ni offensif ataupun defensif? Cuba komen dekat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan kasut bola, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu. Membeli secara online.